ke bana ba motho batho ba le ge e le gore wo McCandless wo e sale a re šia lefatshe nna ka kwano a moya wa gagwe o ithobalele ka khutšo a go mere ya leboga lenaneo ke lanogo la gago la pitšheng tše kgolo mowe nna ka lebitšo ke le go morwa motšha maubane ka kapa ya radio re a leboga go gorogilwe ba gešo go gorogilwe gomme ka sona sebopego se ke kitimela ka mola go moroka gore ke ye go mofa lekopelwana le gore a tamiše motheeletši go le kgausi mo a re theleditše go a le gona babogedi ba rena le bao ba re swerego ka www.mcrs.co.za ba le goredi gore ba tle ba kgone go te kopanya le rena ka tsebe ka fa le ka leihlo moroka a ke tshepe go robile le letšatši le monate letšatšing la lekgono ebile ke thabela a go bona le go kopana le wena letšatšing la lekgono prof maubane a ke go leboge ga sebe ra ba le mathata re leboga ge modimo a sa re lotile ntate maubane ke rata go dumediša magoši ke dumediše mangaka a borena ke dumediše baruti ba borena ba dikereke ka moka ka go fapana ba theeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago re ya ba tama ke a le dumediša magagešo le kae nna re gona ke bagamang ba ga mokwana le tšwa kae gae ka legolaneng ka ga mokwana re bolela le mang le kgono ya bolela mo ke tebatso mokwana ke tebatso ke lephephana mokwana ke lephephana le tsamaya le malome ka mo malome ke mang ke nna maboa mokwana alright ba gešo ba ga mokwana ke nna ngaka moremi ke malome ka kapa le tla mo theeletša gone jwale o tla le botša melao ya kgašo ke bao malome ka kapa a ke go leboge moroka re ba dumediše ebile re ba amogele bošegong ba lekgono ka mo gare ga lenanogo la pitšeng tše kgolo ba gešo re kgopela gore megala e beng silent sa bobedi re seke ra bitša maina a dingaka dikereke ba porofeta mo moyeng kapa maina a baagišane kapa maina a ba e lego gore ba agile le rena ka kua legolaneng ka fale se sengwe gape ba gešo a re hlokomele gore mahlapa ke seo se sa nyakegego mo sealemoyeng fa ge ka ba mohlomongwe go diragala gore lentšu le o nyakang go lentšha wa lekwa gore le o ka re ga la dula gabotse le nyakele le lengwe la gabo lona le leng gore le tla re ge le fitlha tsebeng ya motheeletši la dula gabotse ntle le go lomela se sengwe gape ba gešo re no kgopela gore batho ba arabe dipotšišo go ya ka mokgwa ba tlabeng ba botšišwa ka gona se sengwe ge go ka fitlha nako ya gore re tekere re le ka gare ga dingangišano re kgopela re seke ra tsenana ka ganong re faneng nako ge o nyaka go bolela o emiše letsogo re tlabentše re go lebeletše re tlo go fa sebaka sa gago gore le wena o kgone go theeletšwa jwale ka ge o be o theeleditše ba bangwe sa mafelelo nnete fela tafoleng ba gešo ke yona e ka dirang gore mmereko wa mogalabe moremi o be bonolo go tseba gore na o re thuša kang a re thuša godimo ga eng jwale kgaetšedi ya ka ke tlo bapala setsopolwana ka fa ge ke fetša go bapala setsopolwana se ge o ka no kwa se kgomotše kapa se kgomola o nape o tsebe gore o swanetše o re fegolele se borala ka baka la gore ge e le mampia ona re tloga re lapile melala maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aziše thobela ka moka ka mo studiong ya bolela mo ke tebatso mokwana go tšwa ka legolaneng thomo a ya go netaba ka boa gape ka tla ka bontšhiwa a hoitše accident la bos2 then ka botša mama nna ke re mama maybe o tla botša papa gore nna ke bontšhitšwe a gobetše aowa ka morago ga 2 years ya diragala a gobala okay fine ka kwa ga mokwana se re tetemogelang sona ka mogodimo ga masenke go sepela selo then ka masa ka bo 3 se wela mo fasa se wela fa kwe mošito wa ntsho ko mogolo
a ile o mogolo sokwe Fururu a re tsoga re checka re hwetša maoto mehlala ya gore bo go na le selo matwantsho ka re ke katse then gape se sengwe ke ile ka bontšhiwa noga e kgolo ka kwa jarateng ga beji e le kwa gating la bosthu ya tsena ka mo jarateng ka botša mama le papa ka re no ke lorile noga ka kwa gae e tsene e le gore re ile re a tswa ra ya ngakeng Tsoko a re botša gore ka kwa gae go na le noga e kgolo okay fine nna ka tla ka e bontšhiwa le ngwana gešo wa mošimnyana wa number 3 le yena o e bontšhitšwe gape se sengwe ke gore a re tsebe go le tšhelete ya kae okay ke reto tsena mo go na le motsetsoko papa ke motho a berekang ka go waga go na le motsetsoko mo e leng gore o ile a bereka ntshe ke motho e leng gore o tšea tša go ja ka gae scaftino ore a berekela mo gausi wa tla re a mo apeela go tša dijo a ke tsebe gore o ile a ja mo a rianye then a boa ka gae ba ko ba tau a re like a re tula a tsena gating a re tia ke mo e leng gore re a lemogela mathata a tšhelete a tsebe gore tšhelete a gare e ya kae sa mathomo a gona se re se re yang ka kwa re lapeng la ga Mokwana go na le jentwa go no julwa go lwewa yena le mama nako go ba lwela mabaka a ditšhelete mo pele ga rena ko like ke nto e leng gore ya re tshwenya gantši se sengwe gape mama ka 2024 o ile a bajwa fakhwe a re ka moteng o loma ke sa go loma then a tswa ya ngakeng Tsoko mo a ileng gona a fihla ba mmotša ka gae e le go kwa gating ba gašitše tša go gaša yena o di gatile mo gating then a fakhwe o ile a kgopela ngaka Tsoko yeo a ke sa phoše ka gore o mo kgopetše gore a mo alafe then dilo tša ntshe di boele morago mosadi a ntshe ka morago ga moo o ile a bajwa a ke tsebe go ile go a re ya ga lunch o tlo le hlalosetša se sengwe bana ka kwa gae re timelela ke dipuku ba timelela ke dipuku nna be ke tsena sekolo ke ya sekolong January until September a e fitlha a ke sa ya sekolong then gape the following year ke tlo reka uniform nna ke thekela ke re ke boela sekolong a ke fihla awa a ke sa boela a ke kgone go kwešiša gore e ka ba bothata ke eng alright mmagorena le mokwele ngwana šo o hlalošitše a di hlalošitšeng ka gae go na le mešito ka bo 3 ya masa go na le selo se se welago fase go tšwa ka godimo ga masenke ngwana o lorile noga gwa boa gwa lora o mongwe gape go ya ka tlhaloso ya sesefa ba timelelwa ke dibuka tšhelete ga e dule jwale tše a di hlalošitšego tše a ke tsebe mmagorena ngwana o bolela ditaba tša lapa la gago tše dingwe mohlomong go ka be go diragala gore o di tseba le go di kwešiša go feta yena ka mola le kae re gona le kae mama a nna re gona ka mola lapeng la ga Mokwana a gona bophelo nna re tlile mo pitšeng tše kgolo re tlo kgopela thušo ka ga e le gore re dula re le thaetša mehle re kwa ba bang ba hwetša thušo re tlo kgopela thušo go ntate ka kapa le ntate Moremi Thobela ka 2022 mokgala jo o ka re ka di 3 tša November or October December o ile a tšhaiša ke koloi a re go tšhaiša ke koloi go ile go ba boima ka mola lapeng la ga Mokwana dilo ja thomo tšhentšha ka mola lapeng a thomo tšhentšha ka mola lapeng a go sa bereka motho bana re support-a bana ba ja tšhaleta bana ya SASSA ga gona le letseno ka mola teng ga lapa a re roba le bošego napile ile ka lokana le ena mokgala jokhwi re miša dipetlele ke miša le bathong ba ngake Tsoko mare o rile a hwetša thušo mokgala jo a ba tsamaya ka wheelchair ba sa kgone go tsamaya go betše letsogo le loto
ga sa kgone go titirela selo. Napile Mokgalajwe o itse go fola wa thoma ka 2024, 2023, 2024 wa thoma go ba jwa nna. Be ke na le selo ka mo teng. O ka re ke tsamaile more than 4 ya dingaka ba mpotša ka ntho e one ba re ke na le sedišo ka mo teng. Mare bolwetse bo bo leng mo godimo ga ka bo a ntlaba bo gakala marega fela. Selemo ke ba shapo mare marega bo a thoma kore mmele wa ka ke nonopa ke nna madi kore ke no šala letlalo ke ba o mosehla ke tse gore go rega mo godimo ga ka. Mare ke ile ka ba ka hwetša thušo mara ke ile ka ya go ngaka Tsoko ye nngwe ke ena ileng a nthuša ya ba ke ba kaone be ke sa kgone go ria sele be ke kukiwa ke dišiwa ke sa kgone selo. Napile ka October ngwago go na le Maribiši bo go na le Maribiši a mabedi a namela leboto bona ke a bone ka mahlo a ka. A ke tse gore a tšere nako e kae go njwala a sa le gona Maribiši a gore a rakile keng be ke fela ke tšhela letswai le le kgorofo. Napile ka mo godimo ga masenke go sepela selo seo a re se bone mare furugo ga re thoma re tsoga re kgone go hwetša mehlala ya ntsi. Napile yona ngake eo ke tsamaya ke ileng ka ya go yona o ka re le kerekeng ba ile ba mpotša gore go na le selo kwa gate-ing ga ke gata kwa gate-ing kore sedišo se ga ka seja ka plate ba ngatišitše and then a se nna ke noši le ngwana wa ka wa number 2 re ra ba jwa re le 2 le ena ba rona le sedišo yena ke le kamiša ngakeng Tsoko ka line ya Jenfess a mo thuša ngwaneo yena. Napile ngwane a re go thušega a thoma ngwane o thoma o blokega ka mola lapeng ba ke bana ba babedi ba berekišang dipompi di-asthma and then ye wa bobedi mothoma e le mogolo asthma yewe ke ntho e mmakatšang gore e ka ba bothata ke eng. And then go na le rakgadi a Mokgalajwe a ba sena bana o ile a robala be ke mo fepa nna a fetša dikgwedinyana kwa go nna tloga ya ga gage. Tšatši lengwe ka ya ka mmona ke fihla kwa go rakgadi a mpha ditaola a nnea ditaola a re ke tle ke fe ba ga Mokwana ba ba se gona ba le magweng. Nna ka re be ke sa nna ke taola tše nna ke ile ka re ke marapo nna ka tša ditaola tše ka di nea ngwana rakgadi wa Mokgalajwe ka re o tla re ba ga Mokwana ga ba tlile a ba fe tšona ditaola tšewe. Mokgekolo o ile a fetša a robetše jwale so neng go ile go ba le malopo kwa legolaneng Motsetsoko kwa legolaneng ra ya Sephako Mokgalajwe a ya ka re le nna ke tloya. Mokgalajwe a topa ke ngaka Tsoko ya mmotša ka ditaola tšeo jwale a ke tsebe gore a re mokgekolo o šeile ditaola o nnetšeng makote ditaola yena o di tšere o di fetišitše ande ditaola tšeo di a shorta motho nna ke mo fileng tšona o di rafile and then ke gore nna ke ba duša ke ditaola tšeo a ke tsebe. Le feditše And jwale go na le se se ntla bang ka molalapeng se se mmakatšang nna ke ngwana Mafelelo Mokgalajwe ka kwa Mafelelo ka kwa ga Mokwana. Mokgekolo o ile a re ntšha ka lapeng a sa phela a re ena ana ngwana Mafelelo ra nyaka stance ra tšwa. Mokgekolo a re go robala o itše ga a tlo robala mokgekolo a re yena ga a hlokofetša bolokele ka kwa go nna. Bana ba gage wa ngwannyana o ile a gana mokgekolo morodie go bolokela mokgekolo ka kua. Mokgekolo ko re ba na le motse tata o ile a robala ga a robala mo steneng seo sa bona go a šala bana ba le mokgekolo sala a eya meberekong a re o lo berekela bana. Mmago mokgekolo eo ile a tlatša bana ba a ba batametša kwa hleng le ena a ya ka kgorong a ya kgopela setense ba mofa mo hleng le
le yena mokgekolo re a kgone go bona bana ka bogausu. Jwale ga re ile dikerekeng, kwa dikerekeng ba re botša ke ge Mokgalajo a nyaka bana ba gage, o nyaka motsa gage entane tene seo sa Mokgalajo ba se šeileng go šetše go tsene motho o mongwe. And jwale ba re kgosa gore re boele ka lapeng jwale be ke kgopela thušo mo Ntate Morena. Alright. Entane ye nngwe ye ke e lebetšeng yena mokgekoleo ke reng ke rakgaji o ile a robala a sena bana ba mmoloketše ga gabo sephako. Go itše bagaditšong ba ka ga ba santše re tle re hlobole mokgekole ba re rena re mohlobole ka ga rena ka kwa ga rena re agilego ga re ile. Napile Mokgalajo o ile a tsoma tšhelete a ya reka matlapa a le mabedi a re o rekela barakgaji a gage matlapa mabedi. Tšatši le a boelago ka moe a rekilego matlapa ba moretše ba re matlapa ba tsenya after 3 months or 4 months. Ga re ke a boela ka kwa ke re shope o ithutile a ithutile ka nako re be le teita mojuro re tlo bula matlapa la mokgekoleo la rakgadi mara ra fetša re rile mojuro re sa a senke re kgone go bula letlapa leo. Jwale ke tsebo gore ya mojuro ka mo teng ga lapa leo la rena ke ntho e re tshwenyang a ke tsebe ka re kgonne o hlaba le kgomo ka fa lapeng re re ke dikopolo tša mokgekoleo. Entane ke tshwenya le ke bana kwa sekolong e monnyane o no jula a lla entane e wa mošemnyana o tshwenya ke mahlo. E monnyane ba fodula ba complaina sekolong ba re wa robala ka tlelaseng ene a ngwale a re tse gore bothata ke eng. Le ngwana šoile a fo tlogela sekolo 3 years ka moka o ya sekolong wa go a ya sekolong ka September wa tlogela o lo latelang wa boela ka ba ka mo shifta ka mo iša ka gae ka ga Mampuru ka ra ke mo shifte mo le go laneng gwa no tshwana fela. Ene le yena ngwanekwe maloba o ke ga mfoune tša mpotša re ba re yena o reipile ene ke dilo tša kgale dilo tšeo a re tsebe gore santse re re jwang ka re ke taba kgale o ka ra ba na le bo ma 14 years go gona mpotšang yona gong jwale. Go reipilwe mang? O reipilwe sese? Ee. O ka re hlalosetša gore diagetšeng? Ka ngwaga be le 2018 then ke ile ka tšwa ke re ke ya go tšhomi yaka then a ke fihla mowe ka theoga le ena re a sepela a re ba gona le mo swantse gore a re fihla mo motseng owe re ileng gona re hweditše bašimnyana ba babedi then ba re tšhielela nka kwa ntse be ile 2 room soko then e na le mafastere a jipatla like ke le ntho kela then ka mogare then bašimnyana ba le ba gapeleditše gore bala le rena then ba gapeleditše gore bala le rena yena a senke ba re bala le ena o ile a kgona go tšhaba motho e leng ba mo gapeleditše ke nna then ka moswane gantši bošego ka moka then ka moswane gantši a ke fihla gae gore mama mpotšiše gore egetšeng ke mohweditšana le mosadi tsoko a ke fihla mowe mama gore a mpotšiše gore egetšeng papa ba se gona then mosadi o la morela a re a botše papa o nna ke šetše ke tephanaga ke re bala malalatle then ge papa a boa mo a boang then a fihla fako a mpotšiša then e no ba papa o bolela ka bogale wa omanya dilo tša mphuto then a fihla a senka nnetela gore ke bolele ke tlhalose gore ke reng a ba ntia go tloga mo ka sa tlo ke sa bolela until ka December torela e boa back ke lora motshayitsoko a mpotšiša ka yona gore go ile go a diragalang then ke ga ke thoma ke tlo hlalosetša mama ke re ya boa gantši le gantšha ke robetše toro eo.
o raipile ke masogana a mabedi goba ke le le teng ke ka reipa ke le lene le be le gapeletša ka ba ka fenya ka ba ka le fenya like ke lwa lona okay ee and then lebaka la gore o gomole ke gore ka ga geno o fihlile ba go tsogela bogale ee mama o ba dutse le mosadi tsoko moo then mosadi ya gore ba mpotsiše gore egetšeng ba no thoma le taba gore ee nna ke re bala malala tla botse papa and then nna ke nna ngwane e leng gore a ke sepele ke no dula ke le ka gae nako e ntši le tša masogana be ke sa tse ke di thoma nako eo and then tšhomi ya gago e paletše ke go ya go bitša batho gore ngwane o la a ke tsebe gore egetšeng ka yena shem and then wena ga ba la gare ba go betha o hlokile ntho ela ya go bolela gore ke reipilwe papa like a go tia like wa go bolelela a go fe chance ya gore o explain wa go bolelela like o ile a ntia bošego ka moka for sure then ka moswane the following day ke ya sekolong ka hwetša ke tswile marukuriku mmelo ka moka ya ye ke mathata ke taba e kgolo e se se o e thomang fela ke nagana gore re tla e swara a re tseneng go tšetša ka gae pele re di fetšeng tate go ne se sengwe se le nyakang go se tlhalosa sa go tlaleletša tše ba di bolelang ya mabapi le ditaola ya ditaola tše ke tša fukhu wa ka mokgalabo a belegwago makgolo a ke se belega tatane o ile a tloga ga robaletše ke makgolo a rena ka moka a ya a go dula go morodi ke mo a fihlego a robala ntshe a šia ditaola tše moo ditaola tše ke di swere be go nna tšile tša berekiša ke ngwana motswalake ke gore ke motswalake ngwana rakgadiake a robala le yena tša šala le mmage mmage o di netše mokgekolo wa gešo a senka mpotša ka ditaola nna ka go tseba ke tlile ka botšiša gore ditaola di kae ngwana motswala ka re ditaola ke di swere a nnea tšona ka mathalelo ka tšea taola tšela ka di swara be go na le ngako ye mebedi ya majwang ga botate mogolo wa ka go monga wo bo na le dilo tša bongaka ka mokana ga tšona marumo dilo ka moka kore o dulutše ditaola ke be ke di tšere dihlare manaka a ke tse gore ke a letšwa gore ke yang ka moka a swele a ke bolela a go swele kore o ile gore go robala mogolo ake ba lapa le legona re ba lapa le lenyane ba kgetha ngwana wa gage wa ka ntla motsenya ka mola o ile a tloga ya kereke tsoko mo ba ile go ba mmotša gore ne go na le dilo tše so di tshwanetse gore di tšhumio ba tšhuma ka moka mola o bore peleng ba re ke rukile noga ka mola ka mo lapeng lela la makgolo a rena le gong jwale ga go dule motho ke lerupi mosadi ye o sepetše monne o boetše a ke tswere ka bo mmago gore kae ke lerupi gona no ditaola tšona ke di swere ke di seifile di ile ka ke tsamaya go ngaka se bona ka moya se bona ka lefahla a mpotša a re taola tšewe mokgalabje o go neetše tšona rakgadiago ba tšhaba go botša o bore mokgalabje peleng e be ke bontšha ka yena ke gopola re tlo mo fakela letlapa la mathomo ke be ke sa mo tsebe ke bontšha serapa sa gage se fapane le rapa tše dingwe o lebeletše bohlabatšatši ba bangwe ba lebeletše bodikela tšatši ka tla ka ya ka botša rakgadi a re ke tate mogolo wa ka o belege mmane gore
a fela etla mo go nna timelela a etla a timelela le gona no ga etla ga a sa bolela o no tla a boela morago a bolele bala a sa re selo a reng wa tla wa timelela jala ga ke tsebe gore ko e fetša ke dirile wang ka mo ke tshwenya ke maoto a ntshatlhetše a ke kgone go rwala seeta ke a juluka a tšwa metsi a hlaba ka mo fase a hlaba gore o rwele dieta ke tsona ke tsona tše ore otherwise ke rwale diteki tše bore ke size ke rwala 8 size 11 or 12 tše bore ke tlo ba tše kgolo ke goga boima and then ke kwa bana ba bolela ngwana a bolela ka taba ya ntwa gare ga gago le molekane go diragaleng gore go fetse go iba le dithulano go felelanwa pelo ya go se be le kgotlelelano go felelana pelo and then taba e ya ngwana ya rape le thoma go ekwa le kgono ya rape ke thoma go ekwa le kgono a ke boitše ke mmage matšatši a go feta o ba le ka Middelburg ye morodi yake motho a sepelago a sepela o laela mmage le gona no ba sepetša ile go lesogana tsoko ga ke le tsebe o no sepela a sepela e metseng ya batho mo ke sa go tsebego o a sepela kore o no sepela ena o no sepela o tlhehla le masogana mo ka baka mmotse ka re mo legong seo o kae o fateng seta o ka tlhagela ke bothata go tlo dira a tlo tla gae ke mo founetše o a sepela and then ya rape eo a ke e tsebe ka gore tšatši leo be ke bereka go gongwe ke motho wa go aga alright ke tša ke fihla ba mpotša ke ile ka mo tšea a nkiša mowe gore a mpotse gore ba nreipile a seng ke ra kry-a motho a mpotša ke nyako o ya o nyaka sogana le ke gabotse ke nyaka ba ka mo lapeng leo gore morodi yake o robetse kae nako ngwe be ke tlo kry-a nnete a seng ka mpotša selo until gona no gore o reipile ke kwa ka mmage se se ka gore tate o re go tšere wa sepela le wena a re ye ko ga gabo lesogana mo e leng gore o letšwe o riwa tšeo tša go senyakege bošego nkane o se wa mo fitlhiša mo go swanetšego gona yona ke nnete problem papa o itse re antia o boletše mahlapa e leng gore a ka re a tata swe ke senke ke bolele ena cause le ga re thoma re sepela o tsamaya o manya le pata tše ka moka mahlapa a re a dumele mo radiong e be a hlapaola wena goba a hlapaola lesogana leo a hlapaola nna alright wena bo o dumile gore papa go a go kgaleme jwang gore ga wa robala gae a ke ganane le gore bo o swantse nkgaleme mara problem ke gore be ke swantse gore nna ke mo fetole a thoma ka go ntšha lepanta a thoba re wa ntia that's why ke paletše ke go bolela le ena alright no go tia a re go dumele le molao ga o dumele gore batho ba bethwe a kere ngwana santse o mogaleme gabo so taba ya rape se ke taba e kgolo ene ye e leng gore kudunyana ke tšhaba go e tsena kudu mo moyeng ke nagana gore go na le tsela e right e re ka tlang ra e lokiša ka yona fela gore boditše yona so e tlo ra gore re iša le morago fela tate o re go tšere a re nkiše ko wena a wa mo iša ke mo išitše gona moo la hwetša mang ga re a hwetša motho and then batho bao bo ba tseba nna lebile be ile mathomo ke ba bona bana bao motho be ke mo tsebang ke bana leng yena le gona o sa dula ka legolaneng ye e leng gore re itše dilo tše ka moka o ile a thota alright and then why bo sa mo iše go wa tsebang ba cause like o danteile like ke sa nagane ga botse bo sa nagane ga botse
alright wena bothata ba gago le tate o lla kang tate o lla ka gore wena o tsamaya o tlhatlha le metsi o tsamaya o tlhatlha le masogana ene o tsamaela dipoleke tša kgole okay gore e be so a ba ntirele selo ka gae se ntshang kgata ke na le 16 years se ntshang kgata o ile a bolela mantšu a mang ke sa tsena sekolo a re a na le ngwana re 18 years ena a sa mo direla selo le diaparo go njala ga ba nthekele ga ba dire selo le ga na le bonnyane if o ba na le 800 a e fa ye mongwe o ka fa mpha 400 le nna ke reke ga ntirele selo ke nna lebile ke tla nne diaparo ke rekela le ba bannyane ba ba nnatelago o ne mengwage me kae 21 then diaparo gore o rekele bana benu ditšhelete o e fa ke mang ke fa ke lesogana le ke dulang lona o ne bana wena a ke nna and then ga o e tswa ka gae o ya mo go lesogana o laela mang ke laela mama a re ngwana ka tsela tshweu aowa wa gana nako e nngwe and then o ne go tla le dijo ka mo gae le gontswa le tša gontswa le di rekile ke nna le mama re ntšhitše half re a reka ka reketše le mongwe ye kgwane latelago diaparo and then a le tle le dijo le tate wa ja dijo tše o ne o thomma digana magontswa le wa ja wa tseba bophelo ba ka moga mokwana a boraete le sahletše ke boloi le sahletše ke go se kwane go na le ntwa go na le go bethana ka gare go na le mathata a ditaola ke a bona bothata bo bogologologolo ke ntwa e leng gona ene o bona ka mola gare ga lapa la bolena gore dilo di loke ge batho ba kwana wa ikwešiša dilo di loka ge batho ba kwana ke sa nyaka go botša tate se sengwe tate mola wa dulang ka mola lapeng la gago tše e leng gore wa di bona tša semaka mo gongwe tšona tša go swana le gore o kgala bana ba go kwe mo gongwe tša go swana le gore ka mola gare ga lapa wena le mokgekolo ga le gogišane gabotse bo ka rata gore re thuše mokgekolo wa gago jwang tabeng ya gore go kgone go ba le kwano ka mola gae ke kgopela gore le mo thuše ka gore a nthaetše ka gore gona no ga re ka tswa le yena ra ya felo tsoko ngaka tsoko a vitla kwa swantse ra tla boele ka moswane wa change o šala ya go e nngwe ngaka ke moka mo ke ile go ka ya le yena jwalo be ke šetše ke le under pressure for batswadi ba gage ya mo bore gore ngaka tsoko yeo ile ya re go na le selo mo gate-ing e swantse re tlo bereke mare ke ile ka mmotse ka re motse wa swarwa go bedi na ka ngwaga ka o teng a re o bona ngaka yeo ile ya tla re kwane ka mogore a e no tla ka gore gona no a ke re jwale ke šetše ke le tau ka lapeng ke se ka tlo ke sa ba tau mare se a ntlabilego o sentše motse a re o bereka ka letšwa a le ka re a le fihla kua letšwa le ke not work la setšha la sa kry-e a le tlo boa ka molapeng le tlo re tia lebaka la gore ba go bereka ka letšwa be ba re o tshwenya ke eng motso ba re ba epetse selo ka moo letšwa le le tlo bodiša selo seo a ke re ge selo se epetswe se swantše setswe ga se sa tšwa ka gore ge se sa tšwe go tlo ba le bothata so gone jale tate o lwa le mosadi ga a go thietše sello se seng se ke sekwane sa gago o lla ka gore ngwana o la o laela mmage ga a tsamaya wena a ba go laele and then ngwana o la o lla ka taba ya diaparo ola re tlo mogalema o la ke na bothata batho ba santse ba loke for lapalela ka gae gore le loke kudu ke batswadi mama wena bothata bo bo bonang ka mola gae ke eng ka re tate o lla ka gore lena a le mothietše le dira dilo ntle le go boledišana le yena tate Moremi thobela mokgalajwe kore ga o ba jwa ga go tše serious
ntho nngwe le nngwe ga o ka re mo wa ba jo tlo go botsa re ya tleliniking and wene o bona gore nte a di nyake tleliniki. Alright, ntle le gore le ilwe, ntle le malwetse, ntle le boloi, ntle le eng ka kua gae, go no ba ka mo gae bophelo bontši ko ra ke no gore mathata a bophelo ntle le boloi, ntle le malwetse le lwela eng? Nna ke tsebe gore re bakang le mokgalajwe. Nna re no bona re tšane ka mantšu. O ne mengwaga me kae o dula le tate mama? Yo ma 22. Ee. And then ka gore tate wena o gona moki lealwa ka mogare ga lenyalo la lenyalane le feditše? Ee, re feditše. Alright, bana šiba ba godile gone jwa le mama le salwa, ntwa lena yo fetša ke eng? Aowa mogala gonjwale e fokotšegile a re sa lwa so. Aowa mogala jo bothata ba ga go na le bolelo na le ufa. A o ka no tšwa wa ya kae o tšwa banneng ene o swatše fao. Ee, bo abuti ba gage ba lapa le legolo ba ile ba tlampileditše metšhini a re ba re nna ke tsamaya Vroeg ke boa ka Mabane ke boa ka bo 12 bo abuti a gege batla ba ile ba kgone mogala ntwa ya thoma ya fokotšega. Ee, and le gona ka lapeng ke ntšha ke tlala ke ya matorong ke suelela batho dijarata ka nako eo yena o godimo ga wheelchair. Nto nngwe le nngwe bana ba inyaka mo go nna ene ke golela bana ba bararo tšhalete wa irisile di-society dingwe le bana dijo a o ya di-piece jopong o ya banneng ene piece jopo tša ba go patela mo go kgona go reka mohlagase wa rekela bana dišebo. And then be ke sa mošie ke kgone ya di-piece jopong ka bo 11 ke tseba gore ka 2 sekolo se a tšwa bana ba tlo mo hwetša go mokana ke gapeletša gore mo di-piece jopong at least ke tšhaiše ka bo 6 kore wene o ile banneng wa e bona. Ene o na le letsogo mokgalajwe, o na le letsogo ga tea bana o tlo setlega pelo. O na le letsogo ene o na le lešata wa omane. Le wena wa go tia? Aowa nna zanka ntie e ba ntia kgale ba tla ba mogala sanka tla bušeletša gape wa butage ba ile ba tla ba mogala. Ee. Alright. Ga a bolela le wena wa mokwa? Tše dingwe ke a mokwa tše dingwe ke mokwe. Wa ye go tše dingwe o sa mokwe? Nna ke na le kgang tate Morena. O ne kgang? Wena o ne kgang yena o ne letsogo? Le ena o na le kgang. Jwale Nambile mama a gore ge le ka molagae le šetše go tsogile lešata mo gongwe re se ke rane gore go tia yena a nnoši wa kry-a le wena o leka go swarana le yena ka matsogo? Aowa nke ke leka nna gore nka motshwara ka diatla. Aowa. Wa tseba mama lapa la go ba le lešata batswadi ba go omanyana pele ga bana, wa tseba gore bana ba kgone go hlompha bana batswadi ba bona? Lešata le le hlolegang gare ga mme le tate le kgona go feleletša le ria bana gore ba seke ba kry-a e le gore ba hlompha. Malome ka kapa tsena ke tle ke kgone go ba fa tharollo ya ditaba wa kua pele go fetša go bolela le bona. Ya a re leboge Moroka, re a leboga. A ke thome ka batswadi di-character tša lena ga di age motse ebile di ka se tsogile di agile motse. Tate o ne letsogo, mma o ne kgang, ande potšišo ko gore kgang ye mma a neng le yona o tšwa le yona ga gabo goba ke ye e hlolegileng ga ntše a phela le tate a gapeletša ke tate gore a be le yona goba jwang. Batswadi motho wa tekgalema go ne dilo tše dingwe tše e leng gore o ka di dira o di diriša ke go kwata, mara a gore ge go kwata go fela o bue e be wena and then o kgone go lokiša diphošo tše o di dirileng ge o be o kwatile. Tate mosadi ga a bethwe ka diatla, mosadi ga a bethwe tate, ene ge e ka ba leloile gore
ge le lebellana le seke la nyakana mantšhe kgang ya gage tate a emiše letsogo moremi o tla le thuša mowe. And then tabeng ya ngwana batswadi bana ke ba rena go fitlhela ba basadi le banna le go njwa le tate ge o le so ge nkebe modimo a go beele batswadi ba gago o be o sa le ngwana mo go bona, o be o ka kgona gore o ka ya go mmago wa fitlha go mmago wa lla wa re dilo tša ka ga di a tsamaya ga botse ga ke ne bupi ka lapeng bana ba swere ke tlala, mmago ba tlo go tšhelela bupi ba ka se go botse gore o monna o ne mosadi o ne bana a ke e tsene. Mmago rena ge o ya matogong o laela mogalabe ga a no kwa o re a go bona šetse o hlapile o re gape ke a tšwa ke ya matogwaneng. Ge o kry-a letogo botša mogalabe gore le mogalabe a robale a tseba gore mokgekolo go sasa o ya letogong, e se ka ba dilo tše e leng gore le yena o no makala ga a botšiša ke gona a kry-a polelo. Kgaetše yaka a wa fetša sekolo ne o jekile ka bokae? Grade 10. O jekile ka grade 10. A o sa nyaka o boela sekolong? Ke a nyaka. Why o sa boele? So like a ke le sekolong like bana ba kwa ba mpitša moloi, bana ba sekolong ba mpitša moloi ba gagešo re a seleka jutša mohuto and then ke tshwarele ke boroko ka tlelaseng. Ge mmago o molaela o ya lesoganeng o re o ya kae kore a re no re mmago sho napile o hlapile wa thile handbag kana wa pere dikwaekwae tša A ga ke re ngwana wa tseba go ke jula le mang o mmago o tseba sogana le o fo kwa ke mmolela gore ke mang. a se nka no mmona ka matlho. Jale go molaela gore o ya kae? O ke ya go Toborose. O ya go Toborose. Sesi re ka se re o seke wa ratana lesoganeng re a boa ngwanešo. And then tate mo bophelong o swantše o kwešišene o e amogele gore go ne dilo tše dingwane a ka se tsogile a di boletse le wena kore ye o e amogele ke ka mokgwa e leng ka gona gore ke ngwana a kgarebe tše dintši a tšona a ka se di bolele le wena ga go kgonege. So e re ge a boletše le mokgekolo, as long as mokgekolo a tseba gore ngwana o ile maeto o se kwa tlho o nyaka go tsenelela gore na o ile kae, o ile go mang jwang. As long as a laetše mokgekolo go ra gore mokgekolo o a tseba gore na ngwana o kae, ka baka la gore wena o le tate o le hlogo ya lapa o bona o feleletša o bona o ka re ngwana o itirela boithatelo ka mo lapeng la gago. And re ka se re o godile mara o mo mengwageng ya gore a ka ba le bakgotsi mola le mola. Jwale ke kgopela gore jwale ka tate kore o no amogela go no re go ne dilo tše dingwe di tlo go fella mo go bona e le ba babedi. And then ge ba ile o tlo boa go sasa wa bona a sa boe, then ke mo ka botšiša mokgekolo ka mogae gore gane bana ba boe na, ka gore di tlo go tsentšha mathateng dilo tša mohuto tate. O tlo jwale ka tate o tlo emiša letsogo wa betha ngwanola ka nako engwe wa wela ke madimabe a be le gore ba go berekile gore o bolae ngwanola ka matsogo wa ya toronkong. Ka nako engwe o tlo betha ngwanola go a ba le ba mofa mabaka a mantši a go tšwa tseleng gore a go swariša re bo o nyaka go robala le yena wa ya toronkong. Ge ngwana wa lekgarebe šetše a godile nyana gantši o fa mosadi task ya gore e be yena a mokgalemang thata ka baka la gore tše dingwe jwale ka tate o ka se loke mogala ba gešo kore a ke nyako go botša maaka. Ntate ka kapa ke a kwa wa bolela ge ngwana tšea kgwedi ore kgwedi tše pedi a se gona ka lapeng, ge ngwana e re ke re o taboga peki gore beke tše pedi a gona ka gae ke moka
a o botsiša mmaga re ba re o ile